Undang Binti Muhammad Sharif, Datuk Bandar Kuala Lumpur. At Radiant Development Berhad, we believe in creating spaces that are welcoming, supportive, and inspiring. Education is the foundation of a thriving society. Every journey towards it matters deeply to us. Getting to class wasn't just inconvenient, it was exhausting. During rainy days, the walkway was often unsafe to use. To honor our commitment to corporate social responsibility, Radiant partnered with DBKL to upgrade the walkway. Together, we envision a walkway designed for safety, comfort, and well-being for every student, teacher, pedestrian who passes through. For me, I think the covered way make my life easier because during like hot sun and also the heavy rain, we can straight away walk this and not need use the umbrella. At night, we have also the light, we have more safety lah. Before 有这个 way walk 的时候，我们的路是属于石头路、沙路这样子，就比较容易刮倒跟跌倒。所以当有这个 way walk 的时候，我们走路会比较方便，也比较容易。然后再加上它还有这个屋顶，所以我们就可以不用怕晒太阳。当下大雨的时候，也不用去淋雨，所以给我的感觉这会比较很温暖。It's actually really useful during sunny days Malaysia weather. It's really hot. When you forget to bring an umbrella, it's really a hassle. When it's raining at time, it really get us covered from the rain, whenever we forget to bring umbrella, walkways then help us. I mean, for me, because when I started my foundation 2022, this wasn't here, so I feel like during the time when I entered classes like really late, there wasn't any bus, I'd have to walk to Taman Melati to catch the train home. So I feel like with this, it's much more safer to walk on, especially like when I end classes late at night. So they have like lights and it's sheltered, it feels less dangerous. Connecting the campus to the LRT enhances mobility, strengthens community ties, and improves urban connectivity. And with solar panels powering the walkway, we're aligning our sustainability efforts to create more energy-efficient public infrastructures. Building this walkway was crucial for us, and our principles guided us every step of the way. We remain committed to being responsible and caring for the communities we serve, and we hope this effort inspires all to do the same. Together, we're charting the path for a brighter tomorrow. Seperti Datuk Dr. Tuan-tuan dan Puan-puan ketahui, Kuala Lumpur merupakan kota raya yang dinamik dan pesat membangun. Seiring dengan pertumbuhan dan kemajuan ini, kita bertanggungjawab untuk memastikan bandaraya kita kekal berdaya huni, inklusif serta lestari untuk keselesaan semua lapisan masyarakat. Perkara ini selari dengan matlamat Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 ataupun dikenali PSKL 2040, Plan Tempatan Kuala Lumpur PTKL 2040 dan juga Plan Induk Trafik Kuala Lumpur PITKL 2040 yang menggariskan Kuala Lumpur untuk menjadi sebuah bandar yang berdaya tahan, saling terhubung dan berorientasikan masyarakat, iaitu dengan tagline Bandar untuk Semua, a City for All. Salah satu aspek yang penting dalam merealisasikan visi ini ialah penambahbaikan kemudahan awam, mobiliti bandar serta akses kepada pengangkutan awam. Inisiatif yang kita raikan pada hari ini memainkan peranan penting dalam usaha tersebut dan komitmen ini dizahirkan melalui pelbagai projek berimpak tinggi seperti yang kita akan saksikan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, projek pembangunan infrastruktur seperti laluan pejalan kaki berbumbung ini merupakan kunci kepada pencapaian matlamat Plan Struktur Kuala Lumpur dan Plan Trafik Kuala Lumpur 2040. Pembangunan projek ini menyediakan laluan pejalan kaki yang selamat, selesa dan mudah diakses seperti yang dinyatakan di dalam video tadi, sekaligus menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Seperti yang Profesor nyatakan, boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga menyumbang kepada bandar yang lebih hijau dan mampan. Kami di DBKL menyokong penuh kerjasama bermakna seperti ini bersama rakan sektor awam termasuk Radiant Development Berhad yang turut berkongsi
visi di BKL untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandar yang mesra untuk semua lapisan rakyat. Melalui projek seperti seumpama ini, kita dapat melihat bagaimana pemaju boleh melangkaui projek komersial yang turut membangunkan juga infrastruktur yang memberi manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Hal ini tadi dinyatakan tripartite collaboration. Profesor, saya nak tambah satu lagi, 4Ps instead of 3P, public, private, people partnership. The public di sini adalah di BKL. Rakan-rakan saya ada bersama dengan kita pada pagi ini juga, rakan-rakan saya daripada BKL. Private, Radium dan juga university. Dan the people yang mendapat manfaatnya adalah orang ramai. Orang ramai, student dan sebagainya. Itu saya pelopori prinsip 4P ini sejak saya jadi Datuk Bandar di Pulau Pinang. Saya bawa prinsip ini semasa saya bertugas di United Nations untuk 6 tahun. Dan saya bawa ke Kuala Lumpur prinsip ini adalah prinsip 4P yang saya telah pelopori sejak tahun 2012. So saya harap program 4P ini akan terus bersama, bukan hanya program infrastruktur tapi dalam semua aspek program. Jikalau tidak ada komuniti bersama dengan kita, program ini tidak akan mendapat manfaat yang sepenuhnya. So usaha Radium Development Berhad ini membangunkan laluan pejalan kaki berbumbung amatlah kami hargai. Ini juga termasuk inisiatif komuniti mereka seperti skim pinjaman pelajar seperti yang Datuk nyatakan tadi. 4 telah pun mendapat manfaatnya. Kerjasama dengan Pertubuhan Tindakan Wanita Islam Malaysia, PTW, saya dimaklumkan, dan juga Soup Kitchen ataupun dapur jalanan Pertiwi. Di sini juga hal ini membuktikan bahawa tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR mampu memberi manfaat dan mencetuskan perubahan yang positif kepada masyarakat bandaraya ini. Seperti yang saya katakan tadi, pendekatan 4P ini yang saya pelopori dan perkenalkan sebagai teras utama dalam kerangka pembangunan mampan Kuala Lumpur. Pendekatan ini bukan sahaja mencerminkan sinergi yang diperlukan di antara pihak berkuasa tempatan, komuniti dan sektor awam, tetapi menjadi landasan yang kokoh bagi memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan membawa impak yang inklusif menyeluruh lestari kepada warga kota. Apabila kita melibatkan komuniti, bukan hanya mereka menggunakan, saya harap juga mereka juga menjaga, memelihara infrastruktur ini. Janganlah ada vandalism. Kadang-kadang kita ada first class infrastructure, tapi kadang-kadang mentality kita masih lagi third class. So di sini saya harap yang pengguna-pengguna di sekitar Taman Melati ini dan juga di luar sana akan memelihara, turut menyelenggara, memelihara kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh pihak Radium. Selain meningkatkan ketersampaian, laluan berjalan kaki berbumbung ini juga menyokong matlamat Plan Induk Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 yang menekankan pengurangan jejak karbon melalui penyelesaian bandar cekap tenaga. Ini juga penggunaan solar, ini towards the green infrastructure, the green energy, dan juga ini akan reduce juga impact kepada climate change. Penggunaan solar ini adalah kepada teknologi hijau dan pembangunan infrastruktur bandar kita. Projek ini juga, Datuk, Profesor dan juga rakan-rakan di sini, salah satu fokus di BKL yang sebenarnya untuk tahun 2025 ini. Salah satu program flagship di BKL, iaitu tema penghijauan, iaitu melaksanakan Green Connector. Profesor, Datuk and my fellow colleagues here, my dream is that as a mayor, this month is 9 months I'm as a mayor of Kuala Lumpur. My dream is that we can walk safely, comfortably in Kuala Lumpur, seamless, without intervention or without any hurdles. That is where the Green Connector can be from the LRT or from the bus station or even from train station or from parks. Meaning that we can walk seamlessly and we can walk continuously and safe and also comfortable. You know, I think the weather here
It's quite, when I was in Nairobi for 6 years. Nairobi is like Cameron Highland every day. So when I came back here, I said, wow, from the very beginning, from 16 or to 18 degrees to 28 to 30, that is really big jump. But I think we will try our best to green our city, to have the green connector. That is one of the focus and the outcome that I put forward for 2025. And this 300 plus meter, well, is very important for us. And then hopefully, I really hope that other developers, other investors out there to emulate the radium development works, so that we can have more green connector in Kuala Lumpur, and hopefully that my dream will come true and our dream will come true. So this is the areas that I would like to really to make Kuala Lumpur green and clean. But I know there are a lot of challenges. I know that I think the last 2 days we've seen that there's in the newspaper saying that there's a lot of cruci measure along the pavement, along the thing, but we are trying to educate the people to see that let's do business systematically. Let us make our city as what we call it is to be global city in the global south, and also at the same time it's a capital city of Malaysia. So I think this is, I cannot do it alone. I tell you, I cannot do it alone. But with you, with the concept of 4 Ps, I think we can move mountains. So I think this is the power of collaboration, and I'm really here together with all of you. I'm very open. Please, you can reach out to the BKL if you want to give some feedback, some comments. But I really hope that if you can come with this feedback and with some solution or some proposal, so that we can improve further the livability of Kuala Lumpur. And when I came in, I put in the hashtag livable and lovable Kuala Lumpur. If you love Kuala Lumpur, you will do everything for the people or for the areas that you love. If you love you treat Kuala Lumpur as your home, as your house, definitely you will keep clean. Definitely you will keep green. Definitely you will take care. You will maintain the asset in the Kuala Lumpur like you love your own home. So this is the philosophy that I'm trying to put forward. And there are so many our colleagues here, the students and all that. Please, whenever that you put in your social media, hashtag livable, lovable Kuala Lumpur. So I think this is right. We would like to see, and then let us transform Kuala Lumpur from a city that is simply livable to the one that is truly a lovable city. And this transformation call for the collective commitment, collaborative spirit, unwavering dedication from all stakeholders, and be it in the government, the private sector, and the people themselves. So I hope there will be more private sector. Again, I call upon more private sectors to emulate Radium Development Berhad in providing more green connectors, and please collaborate with us at DBKL. So dengan itu, let us aspire to inspire before we expire. Well, one day we will aspire. One day I will be no more. I will be retire as a Datuk Banda. Maybe one day, and professor. Maybe one day you will be also maybe doing something as aspire in a way that maybe not here, maybe something else. So let us aspire to inspire to do something before we aspire in whatever ways, or even before we go to for the Muslim 6 foot underground. So I think this is very important for us to do the right thing and to work together. And I'm here. You can just reach out to me and also my colleagues. So how can we make Kuala Lumpur more livable and beloved by all people? Dan mengalu-alukan anda ke Majlis Pelatihan Pembukaan Laluan Pejalan Kaki Berbumbung Berkuasa Solar yang menghubungkan stesen LRT Taman Melati ke Universiti Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdul Rahman Thai UMT. Ini merupakan sebuah inisiatif yang mencerminkan komitmen berterusan kami dalam meningkatkan kesaling hubungan dan kemudahan untuk komuniti setempat. Laluan pejalan kaki berbumbung sepanjang 350 meter telah disiapkan pada akhir November 2024 dengan kos bernilai RM600,000. Projek pembangunan pejalan kaki ini direka khas untuk menyediakan
perlindungan dan perjalanan yang selamat dan lancar kepada para pelajar, kaki tangan universiti serta penduduk setempat, sekaligus mampu menjalankan perjalanan harian lebih selesa dan mudah diakses. Sebagai pemaju hartanah, kami di Radian percaya bahawa tanggungjawab kami bukan sekadar membangunkan projek perumahan pembinaan, tetapi membina dengan penuh bertanggungjawab, iaitu dengan mendengar, memahami serta bertindak menerusi kaedah yang benar-benar memberi manfaat kepada komuniti. Falsafah ini tertanam dalam prinsip kami, Building Good, dan diperkukuhkan dengan prinsip sokongan Radian Rule of 8. Satu garis prinsip yang membentukkan setiap aspek kerja kami: build together, build different, build standards, build trust, build spectrum, build experiences, build sustainability, dan build value. Prinsip asas ini sejajar dengan matlamat utama kami untuk memastikan setiap lapisan masyarakat berpeluang memiliki kediaman sendiri. Kami yakin bahawa setiap individu wajar diberi peluang untuk memiliki kediaman sendiri tanpa mengira latar belakang. Seiring dengan semangat ini, kami merakamkan penghargaan kepada DBKL atas visi dan komitmennya dalam memperluas peluang pemilikan rumah kepada golongan berpendapatan sederhana yang lahir, menetap dan bekerja di Kuala Lumpur. Sepanjang tahun-tahun yang lalu, DBKL telah memperkenalkan pelbagai skim dan insentif bagi menyokong usaha murni ini. Antara pencapaian yang membanggakan kami ialah menyempurnakan projek PV9 di Setapak yang merangkumi rumah harga kos bebas serta rumah mampu milik di bawah skim Rumawi. Dengan menyediakan kemudahan bertaraf kondominium dalam projek perumahan mampu milik ini, kami berhasrat untuk menambah baik taraf hidup para penghuni. Tambahan pula, laluan berbumbung yang dirasmikan hari ini turut memberi manfaat tambahan kepada komuniti dengan menyediakan kemudahan dan akses yang lebih baik. Inisiatif ini juga diperkukuhkan lagi kerjasama yang telah terjalin antara kami dengan pihak TAUMT semenjak tahun 2023 apabila kami mula memperkenalkan dana pinjaman pelajar TAUMT. Ia merupakan sebuah program pinjaman tanpa faedah bertujuan membantu pelajar cemerlang yang memerlukan sokongan kewangan. Dana ini telah memberi manfaat kepada 4 pelajar, membolehkan mereka meneruskan pengajian dan seterusnya menyumbang semula kepada masyarakat. Usaha seperti ini mencerminkan keyakinan bahawa pembinaan lestari tidak terhad hanya pada perumahan binaan semata-mata, tetapi ia meliputi pelbagai aspek termasuk kesejahteraan masyarakat. Justru, kami percaya usaha memperkasakan komuniti tidak kira melalui pendidikan, infrastruktur atau penyelesaian kepada pembangunan lestari menjadi tanggungjawab kami. Kami berbesar hati kerana sumbangan kami telah diiktiraf oleh CSR Malaysia yang turut menganugerahkan kami penghormatan di Sustainability and CSR Malaysia Award 2024. Pengiktirafan ini mengukuhkan lagi komitmen kami terhadap pembangunan yang lebih bertanggungjawab dan berorientasikan komuniti. Walau bagaimanapun, semua ini tidak akan dapat dicapai tanpa sokongan yang amat berharga daripada DBKL, TAUMT dan rakan-rakan kerjasama kami yang kekal teguh dan berdedikasi. Setinggi-tinggi penghargaan ini di atas sokongan, kepercayaan dan visi yang dikongsi bersama untuk melahirkan Kuala Lumpur sebagai bandaraya yang inklusif dan sejahtera untuk semua. Yang strategik ke arah pembangunan infrastruktur bandar yang lestari serta penerimaan tenaga boleh diperbarui atau renewable energy. Ini juga seiring dengan apa yang dipraktikkan oleh TAUMT, di mana kelestarian merupakan salah satu nilai teras dalam Pelan Hala 7-10 tahun kami. Kelestarian adalah salah satu bidang utama yang merangkumi aktiviti penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran
serta operasi dan penglibatan sivil kami. Oleh itu, sebagai sebuah universiti adalah menjadi tanggungjawab kami untuk menyokong projek pembangunan komuniti yang selari dengan matlamat yang ingin kami capai. Yang berbahagia Datuk Banda, just give you an overview of TAR UMT. As what I mentioned to you just now, this is one of the oldest campus institution of higher learning in Kuala Lumpur, in Wilayah Persekutuan. I think besides, I think University Malaya, I think we are the largest, one of the largest one, with a land area of 171 acre, a few kilometers away from the center of Kuala Lumpur. So it's a very strategic location. Currently in this campus we have 25,000 students, and over the past 50 years we have produced more than 300,000 graduates. Many of them, they come from different parts of Malaysia. After graduating from TAR College and now TAR UMT, many of them stay back in Kuala Lumpur and continue their career. So that is why this area, surrounding area, has been developing very fast. I think one of the major contributing factor is actually TAR UMT. So we have played our part. Of course, we have to ensure that we continue to exist in this, operating in this area in a sustainable way, in a friendly to the community way. And therefore, it's important for us to work together closely with the authority like DBKL, and also at the same time with the private sectors like Radium Development Berhad. So this covered walkway is a good example of a tripartite kind of collaboration. It started with a need from our students and our staff members, because we want to actually encourage them to take the public transport. And to encourage that, we have to facilitate and ensure they have a good, conducive environment for them to use the public transport. And the nearest LRT station is Taman Melati. We noticed that some of our students prefer to go to another station and wait for the shuttle bus service to come to the campus. So why not walk? You know, it's just a few hundred kilometers, a few hundred meters, 200 or 300 meters away. But the issue is they say, oh, sun, raining and so on. So that's how we started to talking to Radium and also talking to DBKL. And at the end, we have this covered walkway. So this is a good example of university industry. 2 dan 3.